Unyui wa njohi cia ibango ni umwe wa maundu maria manyitite itemi inene hari kunyarira muturire wa andu aingi na makiria mbeu njithi, undu uria thirikari yugite no nginyagia bara ya kuhitana na njohi njuru ithie na mbere nginyagia riria ikuhukio. Honge itiganite cia thirikari gicigo-ini kia irathiro ria bururi ni inyitanite na kwambika mihang'o ino iria maugite ikunyitithio thinga kundu gutiganite na oho kuhitana na thuguri na uhuthiri wa dawa cia kurebia. Mutafariri wa mihang'o ya thirikari gicigo-ini giki Paul Rotich augite to njohi tu indi ni kuhitana nginyagia itoi iria ikoretwo igitharikira muingi mahinda kwa mahinda. Pia operations ya kumaliza pombe haramu vile deputy president alikuja launch umu wetu unaendelea. Rotich ogereire kuga ati ni mambikite firigisheni hiu muhaka-ini wa Meru na Isiolo niguo kuhitana na icia mahiu aria magagitie andu aingi mwena ucio, akiuga kurumirira mihang'o ino kuri na mahiu maiyukitio. Tumekuwa na changamoto za wizi wa mifuko na hasa upande wa Isiolo Meru, na nataka niseme ya kwamba tumeweka mikakati kadhaa. Kwanza tumeweza kuajiri NPR ambao wameanza kazi tayari. Pia tuko na security operation inaendelea kule ili kuhakikisha kwamba recover mifugo ambayo imeibwa. Rotich no augite ati ni marikitie guikia ngono andu matiganite aria makuruhanitio na thogori ya dawa cia kurebia, na oho magekuirwo gukorwo makirehia andu kuma mabururi-ini mangi na kumaingiria guku bururi-ini makihuthira njira cia Google. Tumeweza kunasa wale ambao wameshughulika na usafirishaji wa dawa ya kulevya, na niguo gutigirira kona ciothe cia bururi ugitiri ni mugacirithie. Rotich ni oritie arunake kuma icigo-ini ingi kunyitanira mihang'o-ini ino. Tutachumuika na security team ya Rift Valley ili kuhakikisha kwamba hiyo eneo tumekabiliana nayo na tuweze kuhakikisha kwamba hakuna utovu wa usalama kwa hiyo section ya barabara. Ngiribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Muiruri.